chene de lo na ro da mar pa me la che che kamam po pa
Tene ta terenge kaso tombo ngadu deli chugen la tene ta te jesu chetang tang aranso chuntin che hege yo la tene chuntin te ya che chu sunroa chu lomdon roa che gupayin de cherna che kulon number tapa sartap ne ta chetang che namba tambi chu la tepa tom mu che ne peyong la kulon number tapa ye ba yerche parete yenaya susuji wasengete kapkala joyi kalonte cheparata papa yenayo tuji kalonte tetsam madaba njor sigrela tetaba mayimpa majunro anong tadon nyam senjin thangji jetant tene tambe chu drupa yin tambe chu drupa cherto tambe chu nyemba yin gongega kalon number taba songchun chu de senji ne senaro ji 首先要跟大家说一声早安。
那接着呢，就是我们早上的第一堂课了。那么为了要让我们能够这个心向法同时也让我们的法能够向道，就是这个冈波巴斯法的头2个。所以呢，我们必须首先要具备一个善的动机，这个动机是很重要的。那当然，相信大家今天来到这里，也都已经发起了这样的一种亲近的动机，也带着虔诚的信心要来听闻，愿意修持佛法。但是呢，还是在最开始要提醒大家，是为什么呢？因为我们说身为凡夫的时候，我们可能刚开始的这个根本的发心是很好的，是清净的。但是呢，随着时间的改变，我们遇到一些情况，可能我们的发心就改变了。所以现在在课程的开始，请大家要发起一念心，也就是今天来到这里听闻或者修持佛法，是为了要利益尽虚空一切的众生，请大家发起菩提心来听闻。드네 다다리게 준딩게 조데 지당게 다부추게 gombope 제바데 조기요 레라 드네 대야 제르도 제 gombo파데 다 띵겐자인도 맹어 제퍼진제 가슈수원라 제퍼던 파파 요레 대예비 준생야 다 지당게 조부송제 점된된 지팅제 콘소 젬베 값소 드네 다 송주선바 다웨견라 제 gombo파데 송주선바 다웨견라 고이 지와 예 드네 대 값소라 조부송제 점된데 제 인도 띵겐전제 잘보송하다 드네 니제베 마카보송하라 니제베 마카보테 조도 띵겐전제 잘보가 나온다요 띵겐전제 잘보세나 드네 공제 맹어 된서 제버던 파파 템버제바 제다 니제베 마카르부 논도요 다치당가 생지당제라 니제 침보지 그게 준신다고 다 된데 송원은 제바레라 테니기게 논도 마옴발라 드네 다제 gombopa 세네 드네 도팅엔든지 잘보던 니제베 마카르보 다르긴 제버제그레 섬네 룬테나요 아레라 룬테나와 옌도 드네 je gombopa te ta tene tanda sene tene konge tombo kadampe gehi na kadampe gehi na ne kadampe mengo cheparchin tenzo joje patin atihane jibe mengo cheparchin tenzo senye na ne nyangye na tene te jesu jesu malarepe jesu zonte jesu malarepa jal jesu malarepe zane dangwa cheparchin shute ta te jesi malarepa la je marba loza ne jepa je marba loze jagar phope yo ne jagar je penchi naropa to metre pa la so mengo cheparchi shoja chempo to naro chudu la so mengo cheparchi sin te tunyo su ye pa te jesi malarepa la na malarepe ge ne kawapa to me pa chi ne nyong ye nang ne tene mengo ge jepa par ma shi pa te je gombo pa la thopa la te ne tene je gombo pa te yin da mandawa ga kasa chuo jindi se kadam pe gewe hini ge mengo ta te yin do tene shoja chimbu mengo naru mete ne je pa shoja chimbu mengo tenzo tene chetawa yin do sen chetawa yin do nyamso la tene 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 ta te khong ge tombo tanda khong la gombo darje ro sinkinte tene ta yubuge neso yitsin malarepe longten no kaso la tene sahin da emba yepa la tene ta gombo darje ro la lochu son la druba jari ga yin gone yubu kapso tene khandu me longten ne chusam druba sepa le chusam rodan sepa le chiba je longten na ore la tene tege konga gona satong bandende la rodan se sa ji suyuna gona boche thula kharne tene teji so loma chendu nindu tene dangwa tenzo cheparchin tenzo tene tene tanda chitanga je gombo bala ngulo cheparchin mambo samba nze te yendo te jipate ta ta ni parto masipa no rela te nang ne tene ta te dangwa tenzo nawa yin de cherna je gombo pe dangwa te chepe cheparton papare我们在这一次的课程当中呢，谈到了冈波巴大师他教导的4个教法，也叫做冈波4法。
那冈波巴大师他真的是一位非常殊胜，而且他的尤其在禅修上啊，或者说禅定上的这个口诀呢，是非常非常殊胜跟不可思议的。那最主要呢，我们看到在佛经当中就有受记过这么一位冈波巴大师哦。那当时我们说释迦牟尼佛在世的时候，就有一位童子，他叫做月光童子。这个月光童子呢，就是冈波巴大师的前身。那么当时呢，佛陀分别在2部经当中呢，都有提到受记到冈波巴大师。一部经典是叫《三摩地王经》，另外一部呢叫做《悲华经》哦。在这当中呢，佛陀讲述到了这个最殊胜的禅定，所以叫三摩地之王哦的方法是什么？还有也谈到说，透过这样一个三摩地之王，并且能够具备殊胜的悲心，也就是《悲华经》当中呢，这2部经都有受记到，在未来会有这么一位冈波巴大师会出世。所以这一位冈波巴大师他真的投身在藏地，最开始他跟随的呢是噶当派的善知识，学习许多口诀。那这个传承，他的教法传承自阿底峡尊者，那这个传承也他就完整得到了阿底峡尊者的各种的噶当派的口诀。之后呢，冈波巴大师他又跟随了密勒日巴大师，跟随他很多年，然后学习。那密勒日巴大师的传承又是传承自哪里呢？他的老师是马尔巴大师。马尔巴大师呢，曾经到了印度，跟随了那洛巴跟梅季巴这主要的这2位大师，学习到了大手印的禅法，还有那洛六法等等的教法。所以这些教法呢，马尔巴大师学成后，回到了西藏，就把这个法传给了密勒日巴。密勒日巴他经历了许多的大的苦行之后，完完整整的把这样的一个殊胜的口诀传承下来，并且传给了冈波巴大师。所以可以看到，冈波巴大师他本身就具备了第一个是噶当派的这样一个口诀，同时他也具备了大手印的这样的一个传承，所以他完整的将这样子的教法他学习并且实修传承到现在。当时呢，他跟随密勒日巴大师之后，学完之后他就想说，按照密勒日巴他的老师的嘱咐，要他到一个圣地去实修一个雪山去进修。他当时就想我就在这个地方好好的闭关吧，这个圣地。但这时候出现了空行母对他做了授记，他说，与其呢你在这个地方十几年13年的闭关，不如呢你在这里13年的来利益众生。这时候他就想，他说，空行母这个授记是什么意思呢？这么一个什么人都没有的地方，我怎么可能利益到很多的众生呢？这时候没想到，他真的就在这个圣地，接着1个学生、2个学生、弟子越来越多，越来越多。所以我们说冈波巴大师之后他的这些弟子们是人才辈出，而且这样一个传承一直延续至今。所以这样的一个冈波巴大师殊胜的口诀跟禅修的方法呢，到现在都没有间断，它是非常殊胜的。今天结果不比他谈的조지 바데 아티샤네 지바타 테네 제트말라레 바네 지바당와 동지 생 냥소르기 냥스기네 둘자 로마총 둘자 로마 섬지 메자 벤로덴지 네 테네 테점 마이바 마옴발라 마랍네 마랍라 지순즘베게 쳬르토 땡주 섬섬나레라 테네 테야 제발라가와 당지라 타보름보지 타르바름보지 젠타 테네 림볼라가와 당지라 랑주름보지 팅와다 테네 신도 두발라가와라 타부추예섬 테네 타부추예데 카생 카르치보이점도라 테네 조지 바데 아티샤간 제베 랑 송주 람제데메게 지부섬제 랑른동 탐바 테네 타타마 탄다 지부섬제 랑른동 탐바 제두 추추숨로와테 단다 지부 중국의 람 추람던로와테 단다 지부 랭게 람 트루바세와테 테네 지부 침부의 람 지부 침부의 람 테라 지당가 자치와 도다 사방호니 예베노네 자치와 도데
tene lam truba serwa ta sapa songho je mengo tenzo truba yi hisun charwa te ta te soja chimbu mengo la jarne soja chimbo to naro chudu ke mengo la jarne nyamsel lembe ke cholte sumar jeba yimbe cherna tabu chu yega nondo dubar jeba re la tene te yang ta tanda namba 강가가 지당가 다 갈침보 나네 페바렐라 대전도 추대 갈침보 임바 냠스 랭고게 예바 대 투선 예네 뇽네 가세 투투 야보나루지 휴지제다 되네 다 대지서 다 단다 대단 린제도 단다 캠보 공셔 온분제베 셈틱 맹어데 대지 효요레라 ni te yang kempo kongshara ombo te tu chisu sempe ke tutup cheparchen, kedup cheparchen tende re te yena yung kongge ta tanda miksal ke turab nyeshu patang, turab nyeshu tsachi pe tene me kanga leka chi mambo, tila chabo tene shirab chenpo yepa la gong ne ta ti dangwa te sungwaran zepa yinpe cherna nekap tang tartu kanga la pentu ja chenpo yung re sompe rewa yo 所以冈波巴大师呢，当时他就这样子完整的，可以说传承了阿底峡尊者的这样的教法，还有密勒日巴大师的这样子的大手印的教法，他完整的听闻到了这样的口诀，而且他真正去实践它，他去实修它，而且呢，他利益了非常多的众生，他摄受了许多的弟子。我们看到冈波巴大师他的整个利益众生的事业真的是很不可思议的。但是不仅是这个样子而已，他的这个教法呢，能够更利益未来的众生，能够持续的对于众生有利益，是因为他还著作了3本著作。第一个最广的一本著作就叫做《解脱庄严宝论》。第二个比较稍微短一点的呢，叫做《圣道宝曼集》。再来最简短的就是我们这一次跟大家谈到的，叫做冈波巴四法。那冈波巴四法呢，在我们昨天有谈到了一些内容，还记得它是配合了阿底峡尊者所撰写的一部叫《菩提道灯论》配合着来讲。那在灯论当中谈到了3种修持的次第，也叫做3种士夫哦，跟冈波巴四法配合来讲的时候呢，第一个愿心向法，这个就是下士道、下士夫的修持。再来愿法向道呢，这是中士夫的修持。再来愿道能够断除我们的烦恼、断除迷惑，愿道断惑的部分，就是属于上士道。而我们谈到上士道的意思，也就是大乘的修行者呢，它又分为显跟密2个部分。在显乘也被称为广说的显乘跟甚深的密乘哦。那么在甚深的密乘当中，就配合的就是冈波巴的第4个，叫做愿惑能够证悟实相，或愿惑显真或者证真的部分。那在这个密乘的部分，它就包含了大手印的禅修，还有像是那洛6法等等的这些口诀。那在这一次呢，看到大家是对于这个法真的很珍惜这样的教法而来的，所以也因此呢，跟大家做了这一些法教里面内容的一些分享，希望大家也能够真正的珍惜这些教法，好好的尽力的将这次听到的呢这些法教就去实修。那么同时，接下来又回到了这个堪布康沙他的这样的一部教言。那堪布康沙呢，他就像之前谈到，他是近代的一位大师，他可以说是一位大的成就者，而且他是一位大的学者。虽然他跟我们的年代可以说很近哈，比较是近代的大师，但他呢所著作的这些口诀呢，是更贴近于我们现代的哦。那么他的口诀可以说更适合我们这个时代很繁忙的人，而且也适合我们教育程度很高的、知识比较广博的人呢，能够在遇到各种暂时的或者长远的一些烦恼障碍上呢，会有很大的帮助。天呢，他这样控制去把大都谈到这当个。加切万多当萨巴松哈杰拉米波特，他出巴伊希森切瓦当，拉姆出巴切瓦当，出巴伊希森切瓦尼吉公司电脑瓦的啦，第二啦加切万多当萨巴松哈杰，没我你啦，切巴卡里有瓦的些呐，切巴的这些有瓦的，
te yepe junsen kariri se na tini chitanga ndo ye lam ne sonje je kompon topar se pala kalba tomi somdon kalba tomi dain la so pala senam je chu ja chimbo so ne tini langrim ji de gu pala so re tini tanda songho doje te mengo la tene so ka so la seji luji ki sunju dojin chong ko kompon topar ya so re la ta tini teka la ta chi se na yana jachewan do ni tembate tini main ba ta batang yana sapa songho jalon ni tembate te ta musu panda boje thong yo re de yina ya jachewan do ni tembate takara ngune thane yambare la sapa songho jalon ne songate te tar do tupare la te tupu ki junsin kariri se na jachewan do ye lom ne jipo lom do se te thongbo hirap chepar chinchi jipo ki hirap chi jipo ki ngishi ki tayne gom tini te la sonam je su jachimbo sopa la tene rimji chesar tang cheji lam pel ne kalba thongmi som tang sodin la sopa la sonam je su so te thatu dribu te top gu yo ware rimji chezan ne sa cho long nga rimji de ne thatu kun dribu top gu yo ware la te yang chitawa yendo la dembar sungare la te yendo sapa sungho je mengo ga ondo se na tini kari sungare se na te jibo lam de se pa mayin ba ngon song lam de se pa la te ne tini sem je tendo te tutri to chuji yen se na yang ra dewar ki be nimbo se na yang ra yen dong ye ki song dun ju bo se na yang ra te ka la ngo te ne tini ti tendo mengo ga tendo gom ne nyom si hi pa te la tene sapa songho je mengo imbe cherna te nyom so len thupna seji luje gi sunju dojin chong ko kompong yo de thopa yung yo are te tagara demba nyoji suwan je bare la tene ti cherna ja chewan do da sapa ho ni la chepar kari yo are se na tene jipa lam de se pa tong so lam de se be ge chepar je yo are。那么刚刚呢，在谈到说冈波巴四法当中的后面两个，也就是第一个叫愿道能够断惑，它分别代表的就是这个显称的部分。那么再来谈到第四法哦，叫做愿惑能够证悟实相或者愿惑能够显真的部分，这个呢就是指密乘的修持哦。可能我们听到了这样的解释之后，会有一些疑惑说，诶，到底是为什么会有这样的差别呢？首先，我们会谈到在显称的修持，一般来讲，它要经过很长的时间，譬如说3大阿僧祇劫，或者说7大阿僧祇劫的时间，要积聚资粮、行菩萨道等等。那么在密乘的修持呢，会谈到透过这些甚深的口诀，帮助我们在一生当中成佛。好像乍听之下会觉得，哎，这两者怎么差别这么多？一个需要花那么久的时间，那一个呢，好像一生当中就能成佛，好像不太可能。但其实呢，你会了解到说，这两者讲的都是真实的。这个最主要的差别是在哪里？首先呢，显称的修持，因为它透过的方法是什么，而造成它的果是不同的。它最主要修持的方法叫做透过了比量的方式，也可以说就是透过了一种逻辑的分析的方式哦，透过对佛法的文思的思维而升起了这样的一种智慧，而对佛法升起了确信这个基础之上呢，而去实修。同时这个过程当中也要配合积聚资粮，所以说呢，它会需要经过了像3大阿僧祇劫或者7大阿僧祇劫的时间，然后他逐渐的一个修行者，他经过到了5到10地而得到了这样的佛果，所以他经过的时间是比较长的。但是因为他修持是用比量，所以这个方式也是真实的，是可以得到佛的果位。那么在谈到密乘的或者叫做甚深口诀的修持方式，它主要不是依靠了比量，它不是依靠了这样的逻辑分析，而它透过的是限量的，也就是直接去观这个心性的本质。这个时候呢，所谓的心性，它可以称为叫做法界也好，或者叫做如来藏也好，或者叫做戒智无二的本质也好，等等。总之，如果一个行者他得到了这样的甚深的口诀，并且真正能够
直观现观自己的心性的话，他的确可以在一生当中成就佛果的。所以从这个方式上，就是从限量的方式上，的确可以帮助一个行者一生当中成佛。所以呢，这样的我们了解到说，哦，到底显称密称它的差别在哪里？其实就在于方法上。一个是透过了比量，一个是透过了限量，也因此呢，它会造成时间跟它时间长短的不同。다데 지바 롬도 세바세나 가리세게 요래 뇌성 롬도 세바세나 가리세게 요래 세나 데니 쩨르도 다다 ngranson jitin jen khorwege dungalte panguge yorela dungalte pongor sebala nga dungalte gugu mendu dungalte pangi sena ye pangtuga yorwe sena yo mare ona dungalte pangya meparwe sena ye mare dungalte pangya yore kandi sine pangtuga sena dungalte jo लेदा नियमों बातें जो रंजी रंजी जोड़ना ते पांगे वाले ला लेदा नियमों बा ताकि तांगे ले मिगे वाता ले साची चे गेवाला सोपा लाते ने देदु गन्हों वाते जुंगे वाले ला ते यहाँ नियमों बा लाते ने जुंगे चलना जो नियमों बातें पांगु के वाले नियमों बातें यहाँ तांगा नियमों बा चेगे में ना नियमों बातें कागे सिने पांगतुया योरे भी सिने पांगतुया यो मारे तिनी तेला खारी गुगरे सिने तीचावाते दादन संपाता तेने ऊपर संपाता देंबर खेम बाइं बेचरना चे चुतों चे दोनी दो तो बातों दा में पर तो बाला तेने ताते दांजिंग ता नम तो ता नियमों बातें जो पंक्तुगी वारेला ते पंक्तुबाला तेने निशी चे पर चिंची चे उन्दु तेला तेने निशी के ताइने तातंदा दाते माडो जितिन कोरों टुनों देंबर माडो सामने उस निशी चे पर चिंची तुबाइं बेचरना तेला तेने तेने पंजाते पंग लांग जुगी वारे ला ते तांबो थी तेने गम तेने न्याम से न्यो तेने सालों रंजी ड्रेने ड्रेबो ते थोगी वारे ला ते तो पर चावे के चरदो तेने जीपो लाम दसे ने तेने तेंचु चेंबो उमे तेंचु तेंचु के नोंदो पोपा उडुप ला सोपा नोमजी उमे रिपा तेने तेंद्र चिम तेंसे से चुतंची तेंद्र जोंगे मातो उने के देंबर ट्रबा यो मारे रंगिंजी ट्रबा तेसम ट्रो यो मारे सामने देंबर जे पारेला ते या तेंद्र से दु ता ते ला तेने चे तापा जोंगे रे मातो नि तेला ngaran song khoro chunong de ja chimbo je la hin cha ne tini chunong de junggu yo are ma to den jong de se na tini tendel jong ge re ma to yo ma re tendel jong ge ma to yo me pe ge junsen kan de se na per na tan dang ngarang ge lakwa da bo je yin na chitang ge on de se na lakwa de nguni yo re be se na nguni yo re lapa yo re la lapi leka se ge re लापे ये टगरे लापे खला सागरे ता लापा ते टेम्पर टक ते बटा होचे योरे तेम खोरो तुम तो ते तार तो योरे ते ये नया ते ला खेखे जीपा गगो ने खिप्तिन ठवा ताची से ना तिने लापा ते कांडो खाबा दो दे लापा रे से नंद लापा मारे दन थेबों रे दे लापा रे से नंद जुमो रे तिने जुमो सोता तिने छे पापा ते लापा रे से ना मारे पापा रे नोंग रूपा ते लापा रे से ना मारे रूपा रे ख्या ते रूपा लापा रे से ना लापा मारे ख्या रे तिने ख्या ठो रूपा कौन ला सोपा ला नंबर ना सोपा जंबा ला तेने तापा चौंके के लापा सिने या बाजे रे नोंगा ते ख्या या बाजे रे मा तो उन्हें के लापा ते जेस ट्रपा तो टेम्पर ट्रपा यो मारे ते लापा ला पेते यंदो मुपु खांदी इनया तिने थमची तेने तापा चौंके रे मा तो यो मारे ते मे पाते ला तंबो थुसों से जीपो गगो ने ताची से तेला ngishi ke tan to te che gom tini te la ren ji senam je chu so ne jakchur che tini te sa dong lang ren ji de ne tini kalwa mombo la senam je chu so ne ta tu kan de ba te thok gu ge yo are la te la ji pa lam de se pa se ge yo are 好，那在这里就刚刚谈到说比量跟限量，但我们可能听完还觉得，到底什么是比量，什么是限量啊？怎么样能够说叫修持这个比量或者修持限量呢？首先最重要的，佛法告诉我们都是什么呢？就是要消除我们在生活当中很多的
这种痛苦跟烦恼。所以这个是最重要的，这些方法都是为了帮助我们消除痛苦哦。但是呢，我们如果就在这想，哎，我要消除痛苦，要消除痛苦，只是想是没有用的，必须要有一些方法。那么重点是这个苦，它是不是真的能够被消除，能够被断除呢？这个答案是肯定的，是可以的。那我们就要问说，是什么方法帮助我们能够断除各种的苦呢？那首先我们要了解到，哦，原来造成痛苦的它的原因是什么？它的原因基本上有2个，一个呢就叫做是我们的业，一个是我们的烦恼。所以这是我们要去下手，跟我们要去修持的最主要的地方。那透过由于我们的业跟由于我们各种的烦恼，所以就造成我们生命当中各种快乐或者各种痛苦的相哦，它就会产生了。所以，但就像刚刚谈到，仅仅是心中想说，哎呀，我要消除痛苦是没有用的。那么更重要的是知道说，原来这一切造成苦乐的相，或者说痛苦的这个本质根本呢是什么呢？它也就叫做我执。或者说一种以为这一切是真实的这样的执着，所以说都是由于了我执跟执着一切为真实而产生的。所以这时候就要透过了观修无我，或者观修一种原来一切可能是虚妄的，它并不是真实的这样子的观修，帮助我们的烦恼能够断除。透过这样的一种思维呢，能够帮助我们升起一种很殊胜的智慧哦。那么会让我们了解到哦，原来一切并没有这样的实质存在的。透过这样的一种相信，接着去修持，然后次第的呢，经过5到10地的方法。刚刚这样的一段的叙述呢，它可以说就是比量的一个观修方式。那如果想要更清楚知道比量的这样的听闻思维的修持是怎么做的话，像是在中观的这些教法当中，像是龙树菩萨他就提到了一个比量的修持，也就是一切是缘起法的这样的一种法门呢。那么什么意思叫做缘起法？也就是我们现在经验的这一切，它都是互相依存的、互相依靠的情况下假名安立的这样的一些事物，它并没有一个真实存在性。它可以说都是因为我们的贪执以为它是真实而现起的各种的幻象，它其实本质是什么？它就是缘起，它是性空的。那这里仁波切就举了一个例子哦，刚刚仁波切把他的手有举起来，有没有？他就说就好像大家可以看到这个手哦，这个手如果我问大家说它实有存在吗？你会说是啊，它就在啊，很清楚的看到啊。而且这个手你也有这个手嘛，对不对？你也可以用它，譬如说做事情、写字或者吃东西，都是用这个手拿着各种的东西。我们一般的认知呢，都会说手它是实有存在的。但是如果透过了像龙树菩萨的缘起的这种思维，或者说比量的观察去分析的话，譬如说我们说一个手当中我们有几个手指头嘛，譬如说从大拇指开始的时候，我们会问，好，大拇指它是手吗？它不是，它叫做大拇指。同样食指是不是手？它也不是手，它是食指，或者中指、无名指。那再分析下去的话，我们会说，那这个皮它是不是我们的手？不是，它是皮。同样再一个一个分析下去，你会看到这个手它是由好多好多东西聚合依缘缘起聚合而成的这样的一个东西哦，它包括里面有血啊、有肉啊、有骨头啊、有筋等等。所以换句话说，这个手它本身并没有一个真实存在性，它是由各种的事物聚合而成的。所以从这个角度去看，我们称它这个手，它叫做缘起性空，它是假名安立的。所以不只是手了，我们现在看看周围一切的东西，它都是这样的情况，它是透过很多因缘聚合而成的。所以这个就叫做比量的，或者说一种观察分析的一种方式。它透过的是你不断的去听闻这些佛法的道理，而且也去思维去观察，哦，原来一切它的本质是缘起是性空，而升起信心。接着在这样的一种信心之上呢，去实修，并且就像刚刚谈到要配合积聚很大的福德资粮，然后经验了这样的5到10地的次第，或许经过3大、7大阿僧祇劫，最后而证得佛果。所以这样的一段叙述呢，就叫做是比量的一个修持方法。tene ta tela lapa changpa la teta bare tengu bu yenda la yo teta de yore be sena yore pe nango ta kangba
Kangba Yeba, Kangba Yamba, Laba Yeba, Laba Yamba, Gola Suba. Kanataji Senayo Mompo, Dune, Dela Tene, Tapa, Tongirema, Tongupo Trup de Batende. Yo mare la tene takpa la tene na nawa te chargi yo are besina chargi yo are jiyo me ba je le chargi yo are besina mare non yendo ton yendo noa tende sungi yo are ta te jeba lamdo se ba yin besina ripa salbo ta tembo ta yabo yo are re te yin na yo lam te te talwa tinin jopo tok me ba nda bo je chung yo are la ta te mengo la tene songho doje te mengo te on de se na tanda tene tanda ngösom lamda sepa sungi yo are la tati jipa khonang la tachi sepa mayimpa ngösom da tane ngösom da tawe kapsala chi ngupo te 갈체와 레베세나 하장가 갈체와 말에 치응무보데 동반이 레데 인나용 동반이 인나용라 메나용라 치응무보게 내바시라 잘게요 말에 다오나 강게 내 첨보 포토고요 아래세나 조낭 셈지된들라 다 가신 휴바인들라 자와 생라 두고요 아래라 tene lu ngo ye som ga no ne lu zo che ga ma re ngo zo che ga ma re sem zo che ga yo re sem de da bo ya bo je ja tem ba don hi yin ten thup na tene te nya mo ba don no do gong do ma hiro wa ji ji thu ga yo re la teacher na za wa sem la ro le ga yo re ta te la tene chitang ga cho ja chen bo don zo bo chen bo se me ngo no ba na zo bo yo re de yin na ya mengo tenju ge zawa kana tugi yore se na sem thei se sem jitain do nga song long do se ne gomba choja chimbo yin na yo te tar do gomba to zopa chimbo mengo yin na yo te tar do gong ge yore la sem te la tini te jibo ge go ne to ji chi ma gu ba koran teka la nga som do ta ne ta sem te khandin do sem te kaba do sem te la yeb dong khado khare do sem te yo ngarang ge sem te nguni ngarang la yo re ngarang ge teng do song ge do nong do mo bo char ge do te kaba do te hin te na te kabando te na tene te niya yo mare niya me pa te ngarang so ge chol ma do ne niya me pa re se na mare koran rang yin ki sem je wong yin de ngo tomba chu ni je rang yin be cher na koran ngo tomba re la ngo tomba te la ngi hi che gu ba yin be cher na pen de tai che gam se ta sem te kan din do rang ge ngu so rang ge sem je rang ge sem la ताने ngarang ge sem te kawadu ngarang ge sem te la yem da bo da khadu da bo duge sem te la no tu tanda rang char ge do kap ka la de pa teng ge do kap ka la maung be char gi tang ge do kap ka la ta ta we no tu che ge do te khara che ge do khande che ge do tanda kaba che so tanda kawadu te na ma ru pa dong rong jin ji ma ru pa hi tu pa te nga song long de se pa se ge yo re la ta kha sen chi ba yin do te la pen de tai che gom se ta ke pa nam ji to ji se ne tini te sem te ka ba do ta ne sen ji chu ni ta sen ji ne lu de che ta wa yin da ha ko se ba te la tini pen de tai che gom se ge yo re pen de tai che gom do ji bo lam do se pa ni le che par ka re yo re se na te le che par yo re ji bo lam do se pa ge chong lo to ne ji bo ge ri pi to ji se ti ten do to ni be ngi ji ji tini ngi te salbo che ge gang nyambari ga ba te la jipo lam de se ba se ge yore nga song lam de se ba pen de tai che gom te sen la theka ta ne khawa do khandi do yeb garden do khadu khandi do yapo ta ne ta wa te la pen de tai che gom se ge yore la tini na te ya tanda nga song lam de se be ge se ro da bo je la ko ge yore ta ti tanda tri ge on de se na nga song lam de se ba tīna yā tānda pēnta tāi jēgam tī chū ngāndu gārambā tāpa chē lai kāne sem chōl, sem tō, tē yāpō tā, kāwā tū tā nē, ngī hī jē nē, sem sēngkīn tē ngū nē, mandu wā sōmbā chē tā. Mē pē tōmbā nī jē rībē sē na, mē pē tōmbā nī jē mā rē, jē yōng chār tō rōngā tā, jē yōng hī sō rōngā. 살긴 리브게만 바타버제 요아레라 살긴 리브 ngo데 가바도테나 테네 공도요 마드바 추니 동베 롱주 다버제 코란 랑힌게 예바레라 데라 펜데타이 제검세게 요아레
所以在这里我们刚刚讲到了，一切它都是缘起性空的。那么就以这个刚刚是人们举起他的右手来做这个比喻，但可能你会想，那是不是右手是空性，那但是我的左手还在，或者你会想，但是我的头也还是真实的，或者我的身体的很多部位你都还是觉得是真实的。但其实如果愿意的话，这样子去分析去观察，会发现其实这一切它都是缘起，它都是聚合而成的。那它并不是真实存在的，但是我们会问，但还是它的显象很清清楚楚，就在这样子就在发生，或者我们可以经验呢？没错，它是还是清楚的有所显现，还是能被我们经验，但是呢，它的本质却是空性的，是缘起的，这个就被称为叫做显空不二的意思哦。它就是在清楚的经验显现的当下，它的本质是空性的，也就是它的本质虽然是空性，但它还是能够清楚地显现出来。那这个呢，就是我们说一种比量的方式，透过了逻辑思维分析观察的方法。好，接着呢要谈到的就是密称的，或者说叫做这个限量的这样的一种直观的口诀方式哦。所以限量它就相对于这种分析逻辑，它并不是那样子去分析逻辑这样的比量哦。其实呢，它就在告诉我们说，你要直接去看这个本质是什么。而在这个限量的时候呢，有一个重点，也就是我们不会去对于外在的事物去做观察，譬如说外在的这一些事物、这些东西哦，那其实会觉得这些并不是真正最重要的。所以真正在限量，我们要去直观的、要去经验的是什么呢？是我们的心。内心，这是最重要的。所以其实还记得在昨天有跟大家提到说，堪布港沙的教言有说，我们要先看看自己是不是有三门，也就是身口意。那确定之后，我们就知道身口意当中哪一个最重要。我们确定说，原来我们的心是最重要的。换句话说，如果任何时候我们都能够随时觉察，保持一种觉知，或者说保持一种正念的时候，还有一个重点就是不散乱的时候，我们随时就能够真正限量的直观我们的心哦。所以会知道这个心它是重点。也因此呢，可能各位听过许多的禅修的方法，或者一些口诀，像是大手印的禅法，或者大圆满的各种的口诀等等。其实方式就是这一个，就叫做直接观察我们的心的一个方式，它也叫做限量的方法哦。那么总之，在限量的时候，都是在观察我们的心，它不用这种比量的方式，而是直接去看。那这种直接的观察，我们会看这个心它是怎么样在运作的？这个心它是什么样子的？它在哪里？它是什么颜色？它有什么形状？等等。就好像现在我们都可以感觉到，你可以听，你可以觉知，你现在都有一个很清楚的心在经验，在感受这一切。但是如果这时候你静下来，向内去看一下，说，去找这样一个能觉知的心在哪里？你会发现，找不到这个心。并不是说我们方法用错了找不到，并不是的，而是你会发现原来心它的本质就是这样子，它的本质就是空性的。但是呢，你虽然说找不到它是空性的，但现在你还是可能我又升起一个念头了，或者又想到我昨天怎么样了，或者又要想我接下来我等一下下课后我要做什么，你可能有一些计划，还有现在有很多很多的念头升起哦，所以这个呢就叫做直接观察你的心，也就叫做我们昨天谈到的叫班智达的这种观察修的方式哦，也就是能够直接看我们的心，那这是叫做班智达的这种观察修。好，那这个都是属于在限量的直观心性的方法，但你可能听完之后又会有一个疑惑说，这种班智达的分析叫做观察修，它跟显称的比量的这种分析观察，两者都是一种分析观察，但它有没有不同呢？人们就说是有不同的。首先在之前谈到的显称的这种分析观察的比量方式呢，它是透过不断的在听闻跟思维上、理智上的、知识上的不断的思维跟理解，然后在那个基础之上升起信心，再去修持，它需要经过很长的时间。
那么，但是班智达的这种分析或者叫观察修呢，就像刚刚谈到的，它是直接向内去看我们这个心，就像刚刚谈到，哦，这个心它在哪里，它的情况是什么，你直接去经验去体会它。所以在这个堪布港沙的教本当中，很重要的一点就是，他就把这个班智达的观察修呢，它是放在了限量的这种修持当中，可以说它属于限量的一种分支一个方式。同时，它也把它放在了前行法的这个当中了，也可以说它就是要帮助我们找我们的心，或者去观察我们的心的一个方法。所以在这一段呢，班智达的观察修或者说限量的这种方式呢，你会看到你找不到一个心实际存在，但它并不是什么都没有，因为心的本质它是明而觉的，所以我们随时都能够去经验到这个心。换句话说，心它却还是能够展现一切，这一切可以被称为叫做法性的一种自然的本具的一种色法，本具的一种颜色。tene tate pende tai jegom se na tuji ndabo jere la ta tumi je on de se na kusula in jogom se ta ngui ji go on de se na kusula in jogom se kusula senkente ta sanskrit ke la tumi ndabo je la ko yo are la tumi se ne ha chang ga tene te sem je ne lu te to pa la tuji mai ba tumi ta ma ya su ge tanda nesul ni sarva mayimba nesul nimba ga gan chor lebne korang ngo de kande yimba te korang ngo te la ya po ji dubo la zo mayimba dubo ji ya po la zo mayimba sem korang ngo te la kande yeba te tetar do ta ne nyambar ga ba je la ko yo are la tumi sine nyambar ga ba je la ko yo are la tini te ya tanda thig na da kare sam yo are se na depe ji michi maung pendai muso tati tek thamal ji khiba jembe tain do zo chu yongju me bar rombap su ya da sumate ta mengo ga ninda bo je la depa nga ta tombo te la luni cha tene lama ta tambe chu la depa to mugu chi ne tingen zen gombe ga sonchu chu to sen chi ne tene lu changbur sang wa te ya chitang ga lu nong nong ga chu dai chu ga yo are la tene komba chi chung cha la pa ni nyang yo chi tene kon lo galsik sang sumba te galsik sang wa tene yeba te pumba jang tene galpong tene ngawa te ndrimba ko tene tupa te che yake la jar tene damba te mai te kar ta ne gamba te luji ni ndabo je cha ne tene te la tsawe lama tang, jipe lama tang, teni tejen to tambe chuyo la tepa tang mugu chi ne, tepa tang ichi chi ne, solwa ta, songchu chu to sem chi, sen chi tang chi la pembe, kahon nambar tapa char to chi ne, teni titen to zo chu yongju me pa nyambar ya na, teni sem te la, yepa chi mepa zoge yin samba ma yin pa, mepa chi yepa zoge yin samba ma yin pa, dupo che zangbo la jirwa yin samba ma yinpa sem korang ne lu kande yinpa te kare dupa te tingang la nyambar yuwa na tini ti sem je ne lu yinpa te korang te tar to yuwa re song re。所以刚刚这一段呢谈到的，它就是在属于这个前行的部分哦，它叫做班智达的这种观察修。那它也属于了限量的直观心境的一种方式，但是呢，它是属于叫有所造作的，它还是有一些造作在当中的。接下来呢，就进入到了禅修的正行的部分，它是属于无造作的一种方式。所以呢，在堪布港沙的教言当中，你会看到它叫做瑜伽式的这种安住修，它相对于之前前行当中有造作的班智达的观察修，接下来正行当中是无造作的瑜伽式的这种安住修。那么在这个时候呢，它就直接我们就可以说不造作的安住在自心的本来的情况当中，它是一种宽坦的放松在
这个心的本质当中的。换句话说，这个修持方法并不是要让我们的不好的心把它变成是好的，或者是让本来没有的心变成是有的，或者本来是有的心要把它透过修持变成是没有的，都不是。它没有任何的造作在里面，而就是回到现在我们这个心本来的状态，也就是它可以称为叫平常心，也可以叫做本来的这一念心，或者就是叫做无造作的心哦。所以在这个教本当中，你会看到堪布冈下有给一个口诀哦，他就说，在做这样一个直观心性的安住修的时候，我们首先要不要去挂碍过去，同时也不要计划未来，而就是安住在当下的这样的一个无造作的宽坦的这样子安住在当下的心当中哦。所以在这个部分呢，我们也有几个要点要具备的。譬如说，第一个是我们身体的要点，也就是身体的坐姿的部分，它包含了像是我们有7支坐法，这当中包括了我们的腿部的姿势呢是要双盘，或者说我们单盘，总之盘腿而坐。再来呢是我们的背脊要直，还有我们要手持定印，还有我们的肩膀呢是要放轻松的，是要稍微开阔着的。还有我们要收下颚，就是我们的下巴要稍微内收，还有我们舌头要顶着上颚，再来眼睛要直视前方等等。当我们在做这个禅修的时候，首先呢，身体的要点大概是这几个。那么再接着我们要具备的就是要升起一个虔诚心跟信心，也就是我们要对三宝，要对我们的上师呢升起虔诚的心，带着这样的一个发心祈请之后，然后就安住在自心的这个本来的情况当中。所以记得这样一个禅修呢，它并不是一个很特别造作的修持哦，要把我们本来有的心变成没有，或者本来染污的心变成清净，都没有，都并不是要做任何的这种造作。而就是刚刚谈到的，你很自然的、宽坦的放松在你本来的心性的状态当中，这个心呢，它是赤裸的，它是直接的这个平常心。天天他在这个那的上呢，地都说，这上的上，这天的天，这个那个，这都那都。这样没得生意，他这个是高瓦的是米萨个高瓦没吧，多瓦的是呢东哈里样没吧，你这点的天巴的是呢米萨个天巴样没吧，那没天巴的是呢没天巴样马英巴，你这个是了看的有的是呢，sem这个我的沙勒瓦勒这个杰呢。Siete God dogre besena God dog mare salvo yore ripati donda boreg mare te ripaye teni ta te tabu ge topate nang yore sambayung yo mare sege noa de tsela yore sambayung yo mare te sege noa de God dogre besena God mare nong number topate God dogre besena God dog yo mare tini salla topa mepa ripa jemba te manga sunde salpo namto hirara mepa te ripa jemba yembe chena te manga pala nege yore tini ti ngondo gomba te ta te kalche ware sungare la te machupa zochu yongju mepa ta te la tuto tangchi ge menga ga ondo sena tamal ji shiba sena zochu maji be semje nelu te la kogi yore samne teni ti tabu ge menga te ka parwa ni herchen se sonji jamden de ji chu jeng kolo rimba sum de korwa re la te no ne ka parwa ge no ne chu tangchi tomba ni hera je parul de tsama sam yore la teni te zawa te la tugi yore kolo tamane dewarhi be himbo se Chujin Kolo Rimba Sumba Koro Kasala, Dehi Nimbo Sungi Yorella, Dewarki be Nimbo Tea, Tini Salla, Topa Meba, Yengdan Yi Sondun Juba Sungi Yorella, Tetardo Rela, Tini Tetardo, Gom, Tetardo, Te Chongtuna, Pe Sorwa Manda Wanda Waji, Unya Yorella, Tini Te Nyam Yongton, Dane, Nyam Selene, Naruchi, Shugi.
所以我们看到，在这个教本当中也就是342页哦。那在这里本文当中就有提到说，让身体挺直等等。接着我们的要点就是别追逐过去，也不要憧憬未来，仅仅自然安住于当下显现的赤露的平常心，不试着加以修正或取代等等。同时呢，自心的本质就是清晰且宽广，而且鲜活且赤露的，没有任何对于念头或回忆、欢喜或忧伤的关注。这是什么？这个就是觉性。所以安住在这样一个自心的本然状态当中的时候，并不会因为这样的禅修，你就变得完全没有知觉外面什么事情也没有反应，也没有知觉，并不会的。内心的这种觉性还是非常的清晰赤裸，而外在的显象它还是继续的会展现的。所以这就是在这一段当中所形容的。那这也是常常在一些禅修的口诀当中会谈到的一个字就叫做平常心。所以这个呢就是平常心的意思。同时呢，接着在343页也提到这样的一个平凡心，它就是在二转法轮的时候的出世智也就是佛陀呢，他在二转法轮的时候所谈到了这种一切是无相，一切是空性的这样的一个内容。同时呢，也是末转法轮的善事的精要，也就是如来藏的精要等等。同时呢，在无上密续中呢，则称为密集金刚、摄勒金刚和十轮金刚等等。所以这个呢，就是平常心或者这样的一种直观心性的一个修持方法。所以也希望大家能够尽量的在生活中这样去实修。今天提了，接到你进步张克北中提大不送有嘞，上的这个难的，侬等中路啊没把动，东巴开林头的过年，就是说说侬但是到大众特别公巴多巴没些，侬等进这边中这趟，东巴开林东头去接人你的，说东巴东北沙拉也把弄沙拉也把这，过呢上街讲的这公巴的都要买嘞。तावना कादु तो करे से ना नाम की रेंजो में पा टीचर तो नीची यूर जिंजन तो कहीं से ना तेरे तावे चे पा तो पाला सोने नोआ तो बानी दे न्याम तो ये पा नो जिंदो तो बेंगो यिंबा तो जिंदो नो ngो यिंबा नो तो नी सोंदन जुबा चेतावा यिंदो ज़ै ना ताती सेंजे नेलु ते ताबचे यिना सेंजे नेलु ते सालवा यिंबा साली जिंदो ngो तो बा यिंबा东印度我萨瓦因巴的，俺什么的，你出去见吧啦，通那他的大瓦的用手做吧，多把人送来啦，的大不，他的呢上街当猪头，公把这些话他的人送有话的，你的人得怎么学呢？所以同样呢，也在同一页当中在这里也提到宗喀巴大师呢，他也提到一个偈文，他说显相无期的相依缘起。空性超越言权的理解，此二若人看似自独立，汝即未悟是佛之密意这一段也就是在一般谈到说，如果我们觉得说这个显相就是一切的相，还有呢它空性的本质，这两者它是各自是分开的，它无法成为一体的话，如果还有这样的一种认为的话，这就还算是没有了解到释迦牟尼佛真正的密意是什么。所以因此呢，接着说，汝于一瞬且无所变异，汝于静之念想皆崩解，是为圆成见地之当下。也就是说，透过了直观心性的时候，你了解到说，原来一切心它的本质是空性的，同时呢，它却能够显现，能够觉知，它又是明的，所以说它是明空不二的。所以在一瞬间，在同任何时刻，明空或者说显空呢，它是没有任何差别的。能够有这样子了解的话呢，它就是你真正了解到佛的密意是什么了。好，那这就是今天早上呢谈到的内容。印度三百多千同那么来三千将三百面可给可了，你给我在白头没白眼的我真是
kewa shingi parama chuparu Teru kene nangde shaltong shoinde ke dagi molama tabadi Choichu sanje jangsem tamche ke kengme drupar jinche labdu solo Deya tai penza deya awam bodhanai soya hai chokdu jalwa seche Gong sonye zolai che rang Dai ge de som ge sa bai Kun cho som lai che pa pul Jia yue jeng ge wa sem che guan lai mo Rukun sanje top juru je ke ta tam che je du de ta ge ju la min juru che rim nyen dang nyen to so ke se ring ne me nyam do fen se dir sa ju non juru je Nam shi tse jurma thai dewa chendu ke jurchik kene pe me kha she te lu den de la san che sho chang chu shi sen do tro be tro wa Jen para shoi sil tene chon so damam be che ge sol la ra yang be go cha cher go te samam shine che do ke wa she se pa ho chene tene le dor je sha tene solo tenen pe pa gyur kar ma lo de sha chen pele sang bo yen den ka ai kya tu pele sing sha be ta ga den she do ke tinene chole namama jahala parhala parara sho namande ye tamama je pa ni tobo ne nye pe ra nama pa ma ma ham che ne ke ga na che ba la tru pa ye se te to le ro wa ro wa ra sho.
請大家起立，恭送靈波車，雙手合十，留喺座位上。請大家站起來，我們現在恭送仁波切，雙手合十，留在座位上面。